Pathian malsok na kan pulawin kan donga tunayan India rama the first fully literate state apuan kan law niya fully literate mai kan nilo first kan niya India rama sarkar nuwa hetiang din muna kan handing ta ti kalna pia nga Mizoram tu chang kang tura min ngai tok to mai ni katiang din muna kan ding chu ten corruption te na lakshadweep ko pakhat na corrupt lober ania mi ring sing sarivel chawan an omna nia kholian deu pakat khan ni maya ko khat le kania kanga ka chuanin an corrupt te chiam ne transpo kha wangin karinga ko pakhat na nia tuna hian India rama UT le state sarkar a corrupt lober panina kan kai manani tuna hian eng te po hi alomom kan ti khop maya chuan chimlam pui dana kan ma chop te kha thlong para kan tho thein turin in mi troi om na kan dila an minister te kan MLA te an ho tu te song tong trai pui kan ngaya zoram politics a pathian ram lo thleng ro se ti hi kan tumber ani a reformation chungril lam siam that na po hi kan thok ve ta via win kan in ria kan phak tok to ka chuan yang chuan tuna hianin kan tilti na sela in trong trai pui na te kan ngeng chuwa thlir tu le ngai thatu zong te in zawa in chibai ka buk chuwa du sang sang ber ka hlan bok chu ani ole tun chuma chuan ZPM kalphung tharm pui sarkar malak na sang te le mason na sang te kan ngai thla ho le anga tin LADC a ZPM le MNF tha ho dan chung chang te po kan ngai thla ho don ani ole ama sabera tan chuan zoram pari chuang tan mo India rama state corrupt lober ti thu pui manga thuziak ngai nom tak mai hi kan ngai thla ma sabera don ani tuna ilongai thla ang beidon no ruama lut mek le lut to te po kan niang het yang renga kan kal chuan kan ma hian helna bak mutura omlo tia thalai tam tak thingrim in so thom aring man hle ani kha ZPM chu mipui dik tak ten kan ram kai shoi turin min thlang chuak ta in be se kan pha em India ram state corruption a filim ber kan nita asin kan ramin aboi puile a eng helber mai chu corruption ani sarkar kalta hun kha enlet le ta ila zotok TV show a zona tel nge chu corruption chung chang ani a thenin a liking mei zuina an shelawa a thenin dere po an eiru heklo ma se kan ram chu hliam tuarin a room si ani kha mi puite kan be donga thalai na mulo kan pung tuala le ka thiam na mulo pol thlengin alarman hle chu corruption in a rin chua ani congress sokarin corruption azung nen lam a phoro chu darang mi puite chainan amanga lemang an la derzuya chuti taka kan ram min ti boi tu corruption chu MNF so thing leitum angtluk zetin congress party khan dolo tum to ma se an hlo cham ani hey tun ZPM sarkara India state corrupt lober Kerala state nen kan ni me kania aberni hi thil eng kima hian a harasin ma se kan theitlat mi puite hi ilomang u he hlotlina hian ZPM party hi mi puiten mo phurna min peya chu mai du tok lowin beisin nen min en sui reng boka chumira chua chu ani he hlotlina kan chan hi zoram mi pui zong ten kan hlotlina ani kan thora ani ti hriain he kan ming thatna chuan om takhi lomin I chuang hle ang u ole kan soivele lok du chu corruption a filim ber state ni hardan tur chu han ngai tu ta ula chutianga chuan India rama hin state sang state tam tak awma chu jinga chuan Kerala state nen corrupt lober state corruption omlo na state ani berang chu chutiang ang din huna chuan ZPM sarkarin min shroi thleng ta thut mai ani hi he thil hi mihring taka tanga ngai tu chuan thil thailo tluk ani amai ro chu pathian ring tu sarkar alopian mek chuan atakin pathian an rin na an kalpuya corruption a filim ber state kan ni theita hial ani hi chu tak chu ni loma kan aw na tur chu ZPM sarkar na hnuaya malak na sanga a hlotlin na kan hu chho mek zela chuti rual chuan kan hlotlin na telve chak tak te pon oma
an party ti hlotlin atana an I tak tepo kan ti hlotlin zinga atel chonok bok nen mi then khat abul chan tu le alo ti masato tua in chal tepo kan nei nok reng ani hi he corruptiona kan hlotlin na po hi congress hian soidu ni se mana azung nen lama phoro an lo tum dai to zia kha soitur chu an lo nei vereng mai an ku muma min party le then ve theitlat kan sarkar sang to ti khan thil tha ti tur chu an ria in an lo soivul ve hle ti chu kan hre theu ome ma se tuin nge zote chu thi orti rang chu wangin a thi orti tu zpm hi party dang te hian min do vak lo hian min thopuin min troi om hlo teu keimania hian indu zong te ti hlotlinin aom zel ti in hriat to hi constructive opposition kan ni don tia in suaron le loi siang nilowin kan ramtan I thok ho zo kang u ti in ka so ma cheu ole khati zong kha nia aziak tu hi ka hrelo hlau maya ami siat thiam na ka ngen tak meu ani aziak thain aziak ngainom tak zeta achunga lom thu ka soimol mol ani e ole adot lia chuan chimthli in December ni som paruk sang ni som hi panga a lairam le nam mipuite duhthlanna angin sarkar tharapiang don ti thupui manga athupo sahi ka ngai kha ho don ani ole ilo ngai thanga lang miang Lai Autonomous District Council LADC in Thlanpui nei zotaka party mala sarkar na siam thei anom lo nuwa sarkar in trom siam turin ZPM le MNF 10 tho ho na thuthlung an siama Lairam Legislature Party an din ZPM le MNF Party in tho ho na thuthlung siama Lairam Legislature Party an dina hian leader atan puti zakunga ZPM Legislature Party leader an thanga Deputy Chief Executive Member, Chairman le Executive Member post pathum chu MNF Legislature Party in an changanga ZPM Legislature Party in Executive Member post panga an changanga abak office holder post te chu House Leader le MNF Legislature Party te in biak ron na anga no kha turin thuthlung an ziak LADC in Thlanpui ne khan MNF chuan MDC bill som hi panga seat riat la in ZPM in seat paruk an la thung LADC ya Lairam Legislature Party le ZPM Legislature Party ya leader ni bok pu ti zakunga chuan thochan ni khan ZPM Party chungin khoma thu sain Mizoram kaisoi turin ZPM sarkar chak tak pathian in min peya chuti line LADC ya ZPM in MDC member paruk chau kan nei hi keini point claim kan ti rualin pathian rem ruata kan nga yani in Thlanzoa sarkar din tumin Congress Party nen ZPM PSC malak nain kanin bezuya uluk taka kan hotu ten an ngai tu nuwa MNF Legislature Party nen sarkar ngil het jok din thei ani beisein in rem na kan siamta ani ati tun truma in Thlanna 12 term LADC general election kan hotu te du sakna kan sanga ZPM Party official candidate duom takte pek ta jingami kan nia in Thlanna felfai tak nei ania amai ro chu kan ho tu te min bei se ang le ke ni poina bei se na kan lo nei ang kha voinia kan tong zo ta lo hi rom kan tia za thak tin chin po kan nei ni voinia kan hun ser mang tu na soyang khan ruai tu te pathian ruat ania Mizoram sarkara ZPM Party kai ruai sarkar saktak adin mek lain Lai Autonomous District Council kan area majority member nei theitura kai in be se mek lain pathian ruat aniang paruk te tong wa nei na kan sanga tlem kan in tikhop maya amaro su pathian ruat ani ye ro su kan rilrun kan poma sarkar na siam thei party lian pathuma tangin ZPM be se nei sang ber te kha atleber kan ni loi sia Congress om to lo kan ngai unit level apo din mun sang han selvetura kan rin phak lo te kha kan ai nan sanga member pasari an han neya MNF lam tran rol na an nei ni ti kha kan re to pariat an han neya BJP lam panian neya independent tangin mi pani kan nei kha niya
chunga chuan sarkar na din thei party mal kan om tat lo wangin coalition sarkar piang mai tur khania coalition sarkar a chuan rem lo kan tel ve lam ni lovin kan tel ve theina chance akha pathian in kong min hon sak nin kan thria abul chan nan congress lamin tho thamai lom ni tin kan ho tu tenen in biang biak na an ne ya eng poni se ZPM party a chuan a final decision ai chu PAC thu ni wangin nang mani legislature party roi tu tenen lo indor chun zomula ti sin kha min kal san dan ani a kai mani rem khiat nangin congress legislature party an leader tenen kai in be chun zoma deson kan siam vedara chuan sarkar ngel ngeti hi kan mamo berani tatawangin kai ni congress party le ZPM party te sarkar na siam meila ani na chungchanga po rem kan ti tlan danangin duam bi omlovin tho na neila ti te kai mani levela tuthung kan ziak manani kan party kai ruina PSC thuni ti kha kan biak na po kan soi ani a azolama kan ho tu ten lo pheula PSC tenen po insan sin hi kan rel ho ngai ni an ti a chutiang chuan in rinit nia kan lo phea PSC committee ma po ma kan lo lak ve to sin le du dan kan nei veng sin te min pom pui tur le tha min ti pui turin ngen na te kan han thlena amaro chu kan ho tu te ro rel na INC congress ne na sarkar siam ngot kha thilrem chang lo ni deuh tura kan nga ya chuwang chuan kan DCNM minister te lo thleng sala eng po ni se lo in bele teu tin thuan da kan general secretary in charge LADC na soyang khan nimin lama kan ho tu te kai ruai na mangin an kai ruai na nuaya MNF legislature party ya member zong te ai zola an lo phea in biak na kan nei chun zom ta a chita kan thutluk na chu voinia kan ho tu ten min pom puya lomom kan tia kan ho tu te kai ruai na nuaya in biak kan ni boka ale lam tang thor sa om lo in biak na tuang ta kal theina chan hi lai rama kan rama son sang kan ku som sari pania tang district council autonomy ran nein ro kanun railway to a ngel nge nei om lo khopa tun nai tun tram liam ta phei kha chuan kum nga chungin mi pui makti khople mi pui po an za ngoi de tur khopin sarkar kha omani chu kum nga chung tram khata CM panga ngot kan neya in thak kheng na kha anasal tu kuni lai fate lai ramson kan ma mober chu ma son na te ni midang rual in ke kan pen ve turani ti te kan ril ro om ve boka amaro chu chung zong kan chan thailo na chu ngel nge na stability om lo ta wagin ngel nge na om lo chon ma son na atheng thailo wa thil tha mi puitan a chuak thailo ni ti hi lai ram mi pui ngai dan ani tun trum election kan nei zo po khan lai rama son tun ma thilom ngai lo voi ni hian han soi tel ka duwa all NGO Longtai district all NGO coordination committee an dinga chung chuan an malak tum lian bera chu lai rama eng party po sarkar se ngel nge na in thak kheng na salu tu kha top to turani sarkar thara pianga first formation a piang ni chuan api alam pang chu kum nga chung piang to lo tura base kan ni thu te MDC in pe zong te kha thu min thil ve bok ani chu tiang te kan ni tak chuan ke ni ZPM legislature party mitlem te pon kan ru lian ber chu kan ram kan nam adam ve na tur hian ngel nge na sarkar ngel khet din hi kan du ber ani ta wangin chu tiang tur chuan kan ho tu te kai ru na nuaya in rem na kan siama voi tlai anga te chuan straight claim te rom han na eng kim kan siam fela governor ne kan submit fel tura kan nga ya chu tiang chuan sarkar ther kan ho tu te kai ru na le pathian za lo piang ni chuan mi pui ne na
kan soi du le mi pui po an be sei ber chu an du hi kan ti ho thin thenan ngel nge na MNF lam ni mo Congress sorry ZPM lam kan ni mo kha kha thlen tir kha kan tum lian berani ti lai te po kha helai voi ni local khom kan ho tu jong jong hian min thiat pui ta la ti kha kan soi du ni kan politics kal dan te be sei na malam kan thlir ve dan te eng ma chen kan ne ya voi ni an soi chu te po ka cha khop mai ni zana tangin hei kan voi ni kan chairman nen hian soi deu thui deu le ka thu soi ka du ni ti kha ka dil lo ka ni za tra ka phal lo char chara he voi ni polo phal chuang lawa chuwang chuan thu tam tak ka soi lawang tun kan sarkar thar din tu hi mi pui in be se na sang tak min ne angin mi pui be se na ti ho tlina kha kan tum lian berani ke mani ZPM legislature party cheu ne lo MNF party pon an tum lian berani ya sarkar ngang het kan din ngai don ti be se na sang tak kan nei thu kha voi ni kan ho tu te voi ni local khom te ne ra ka soi duwa a to ber ka soi du chu kan campaign chung zongin pathian ruai na kan sanga ruai tu thatak tak pu vial zai than zama chairman na nuaya pu zamte kan jes hawin na satak min ron boy pu zan mulawin kar ni chung te meu mai min ron boy puya kan ram kan nam min du sak zia min mangai zia alan hian intilanga kan rilun kan lom tak tak ni ti po kha top nan kan soi du ni in zawai chung alom thu ka se ole khati zong kha nia hemi chung changa mi pahni comment hi tha ka ti ema nima se a comment tu te mingero ka soi lang don lawa almani an loin shetura ngai taila kan chiar lok tiang ilo ngai thang o party alo din hian policy thani angaya chu policy tha ti hlotlin tur chuan sarkar siam angai le a chu sarkar siam tur chuan mi pui nei tam angai le a chu mi pui nei tam tur chuan ril ruzau kan du tui lo deuh te po angai changa om thin kan hruai tu ten thatura ngain kan thok ho ta chu ania that pui ngei tuma ma an lak zel hi iring phot mayang u kan thok pui te ril ru ti hnual zonga thu post thin te hi party tana mi tangkai tak an ni lo fo ania thinglera mong te takte achawa zoi zoin thingkung azem hlum thin ti hria in thatna sual deuh te hi a hlok ngaye tin aron komena a comment tu kha in hri en kringa I comment thatak zet ani ti kha kan seidua ti chuan pakhat zok comment ve thung hi hei po hi thrakhop maya ilongai khele tiang MNF le ZPM in Lairam Legislature Party dina LADC ya sarkar na lungrual taka anhan siam mai tur hi pathian na tho ani nge yang ti ke chuan karing tlat leilevan in misang to in rem le na tura rem na lal lo pian thangei maya party pani in do reng chinin rem na thu thung anhan ziak thei hi thilro pui tak ani an tho ho na lal pan mal som sila zoram chunga political party rang te inkara rem na thlen theina tura en ton tur lo ni mol ro se lali suan khoiram po khoi khua po chung kwa po mani in do chu anding chuak lawang atile sam number za som thum pathuma unaw in ngei diala omna lalpan mal som na thu atiam thu te ril ruwa alo langa chu wangin he MNF le ZPM tho ho na hian kan lai rama ra tha a chuak nge yang ti karing tlat ani tin aron komena a comment thatak zeta achunga alom thu kan soini in ngai dam mai theina te hi mizawa chuan om tlata heng te hi a hluem ani chuwang chuan MNF le ZPM tho ho na hian lai rama ra tha a chuak nge yang ti kepon ka be se tlat ani e ole khati zong kha tun chumata na video kan ti thei chu alo ni le ta clear tu le ngai thatu zong ten khonga itakin comment section lama in mudan le in ngai dan te min lo share sakliam liam turin in khonga ina karon nge ne like comment le share te tin min la subscribe lo te pon min lo subscribe zel turin in chan puina karon ngen tak meu ani e